Dobar dan. Danas govorimo o ropstvu Srba pod Turcima. Srbija je bila pod turskom vlašću u periodu od 15. do 20. veka, ali je u delovima današnje Srbije turska vlast trajala različito. Najduže je trajala u nekim delovima južne Srbije, i to svih 500 godina, a najkraće u delovima Vojvodine oko 150 godina. U Otomanskom carstvu Srbi su bili narod drugog reda. Bili su izloženi nasilju i poniženjima, a ugledni Srbi su ubijani. Zbog svega toga Srbi su napuštali gradove i povlačili se u nepristupačne planine gde su se bavili stočarstvom. Ipak, najteže su im padali harač, danak u krvi i islamizacija. Harač je bio porez koji su plaćali svi muškarci u Otomanskom carstvu koji nisu bili muslimanske vere. To je bila vrsta otkupa od ropstva. Danak u krvi je predstavljao sakupljanje hrišćanske dece u balkanskim zemljama koje su bile pod turskom vlašću. Svake 4. godine Turci su otimali iz porodica dečake između 8 i 10 godina, menjali im ime i veru i obučavali ih da budu verni turski vojnici, janičari. Obuka je trajala od 3 do 7 godina. Učili su turski jezik i živeli turskim načinom života. Posle obuke su se borili kao turski vojnici. U periodu ropstva pod Turcima mnogim Srbima je prisilno promenjena vera. Mnogi Srbi su pak promenili veru dobrovoljno kako bi olakšali svoj život. Prve decenije posle Maričke i Kosovske bitke obeležile su spontane seobe Srba. Posle 1459. godine, kada je Srbija potpuno pala pod vlast Turaka, pa sve do sredine 18. veka, seobe Srba su bile ne samo spontane, već i prinudne. Na karti su crvenim strelicama prikazane seobe Srba u 14. a plavim strelicama seobe posle 14. veka. Svoje nezadovoljstvo i želju za slobodom Srbi su ispoljavali kroz podizanje buna i ustanaka i kroz pesmu. Hajduci su bili ljudi koji su odlazili u šume i odatle napadali Turke i otimali plen. Bili su organizovani u hajdučke družine. Vođa hajdučke družine je bio Harambaša. Hajduci su se sastajali u šumi u proleće za Đurđevdan, a rastajali za Mitrovdan, kada zbog hladnog vremena više nisu mogli da spavaju u šumi. Zimi su se skrivali po kućama svojih jataka. Na slici vidite dvojicu najpoznatijih srpskih hajduka, Veljka Petrovića i Stanoja Glavaša. Daroviti Srbi su smišljali pesme u kojima su opisivali događaje i junačke podvige Srba u borbi protiv Turaka. Mnogi od tih događaja i junaka su izmišljeni, dok su istinitim ličnostima pripisivane nadprirodne moći. Na taj način je pesnik jačao svoju, ali i veru srpskog naroda, da će ropstvu doći kraj i da će vratiti slobodu svom narodu. Kako su se Srbi oslobodili turskog ropstva, saznaćemo u sledećoj lekciji. Do tada, doviđenja.